the black coat on, running from a bad home with some cat in. Uživajte na Avon Beauty Blog Day 2014. Where'd you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me, beautiful girl. Stay with me. You wanna go home, from doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Avon je vrlo ponosan što je glavni partner Avon Beauty Blog Day 2014. Definitivno blogeri su nešto što nama kao kompaniji zapravo savršeno odgovara, jer znamo da je Avon direktna prodaja i mi zapravo samo kroz katalog možemo pokazati svoje proizvode. I onda su nekako blogeri tu kao onaj neki opipljivi dio sa svojim svočevima, sa svojim nijansama, sa pokazivanjem dakle svih nijansi, svega što ima, savršeno upotpunjava onda tu našu priču. I zato smo i odlučili da onda jedna ovakva manifestacija, dakle jedini godišnji nekakav blogerski sastanak bi morao nositi ime Avon. Ovogodišnji Beauty Blog Day je ispunio sva naša očekivanja i sretni smo što se odazvao još veći broj partnera i beauty blogerica nego prošle godine. Osjećam se stvarno fenomenalno i toliko mi je drago da su čitateljice i moje kolegice prepoznale moj rad i moj trud. Beskrajno sam zahvalna svima što me prate, što me čitaju i jednostavno zahvaljujem se. Ne znam što bih rekla, iznenađena sam, jako sam iznenađena i jako sam počašćena.
od ovogodišnjeg Beauty Blog Daya puno očekivala i na kraju sam puno i dobila. Ne samo ja, nego i cijela blogosfera i ogledalo i beauty partneri. Jako mi je drago što je sve ovako završilo u revijalnom tonu. Drago mi je što je Martina Lolić, Dear Skin, najbolje beauty blogerica. Drago mi je što ste sve došle, sve vi beauty blogerice. Drago mi je što ste svi vi beauty partneri podržali nas i vidimo se do godine.